Neami ihadalan husi Bridgen atau baiha brotatan Inglaterra ya. Kami sedang dalam perjalanan dari Bridgen mau menuju Brotatan. Ini sepanjang perjalanan amne bos nefeng lori kareta ya fokus. Antona cool. Agora me torna muito continua ne horsei kona sik makne. Nah, sudah kami comecei dan. Dapat sila dari mana iPhone jeito. Ne horsei kau hamoso na. Sudah bersih. Masa berapa na? Agora ho bos nefeng ami tu hamos rai. I got one in the house. I got one in the house. Tomorrow. Yeah.
Ya. Ya, agora sementara mi bahan lai. Oi nami pinta namak ne. Ya. Jadi, ne, sidak pinta ne hasane. Pinta namak hasane. Ebe bos ne fen hatete. Kami bahan lai. Ya, oleh. Hamlaha. Bos ne fen asali manghelan. Ini kami continua pinta ya parte udah matang nian tamane parte try kami tengki tur mak pinta ebe ya tur mak pinta ne hatene ona ebe ihane ho be bos ne feng amene ro sambil cerita nia usu kona ba haune o mane pinta ona gala ne be awat tete dia haune o mane sida pinta so ya quarto laran dit mak pinta. Jadi ini kami sedang melanjutkan pengecatan. Jadi kami sambil ya bicara-bicara, istri bos menanyakan bahwa di rumah saya sudah dicat atau tidak. Dan saya mengatakan bahwa di rumah saya seluruhnya belum dicat, hanya ruang tidur saya yang sudah dicat, tapi yang lain belum. Dan tinta yang digunakan ini kelihatan kayak warna kayu ya. Jadi di sini harganya itu
25 pound. Mi finisona agora amanalan kasi a minha braço. Nehotu, minha tufila, depois segunda kami mais fala. Segunda é Monday. Manalan. Segunda it's in English Monday. Monday. No, today is Friday. No. Next week. Oh, next week. Yeah. Monday. Oh, okay. Segunda-feira. In Tetun. Segunda-feira. Segunda-feira. Yeah. It's in Tetun language. Oh, okay. Yeah, segunda-feira it's Okay. Monday. What is it? Oh, okay. Obrigada. Obrigada. Obrigada is thank you. Oh, obrigada. Nada is you are welcome. Nada. Oh, okay. It's I think nada. Mahalo dalan. Maha mosdut. Kami tadi sudah selesai cat dan sekarang kami ada di perjalanan untuk mau pulang. Ini bos yang sedang bawa mobil. Ini adalah airport Cardiff. Ini hanya penerbangan dalam negeri. And this one. Kita mau naik area bridge yang nian. Ini ada saya Hoho Simparte los Palos de Badili.
like from the Los Palos municipality going to Dili. This way. Sesta jadi macet ituan kareta barang tambah aku mesa weekend ada sana larang los ini hutan buatan dan ini di perjalanan tuh. Walk. Here. Not your house. No, thank you. Amito ona. Hah? Yeah, here. Oh here, okay. How feel ona? Saya sudah pulang. No, agora how lihat taman, hotel taman. Ini adalah Villa Bauma. Ya, Taman Idene. Ya, ihapate area na Amihela. Taman Idene naran Broadlands Wildelover Meadow. Yeah, thank you for watching. See you next time. Ciao.